Assalamu alaikum Kırgız elim, Kırgız halkım, kayırımda bir tuğanlar. Gezekteki şu video atçot, Aljardan Qawmduk Kayırımdılık fondusuna şu Çolpan attı karındaşımız kayırılgan. Şu Bereşen Jomart kayırımda bir tuğanlarımızın tarafından 83.000 so'm akça çoğulup şu Çolpan karındaşımızın orusuna, darılanısına sizlerin jardamыңыздар менен çoğulup oturat. Şu koluna, özünün koluna tapşırуу video atчетtu tartıp жатабыз. Берген кайрымдуу садагаңарды Аллах Таала кабыл кылып, şu Пайгамбарыбыз айткандай ар бир берилген кайрымдуулук садака бале эшиктерин кайтарат, бале эшиктерин жабат, келе турган балелерди кайтарат дейт. Ошо берген кайрымдуу садакаңарды Аллах Таала кабыл кылган болсун. Сиздерге Аллах чоң рахмат, Аллах разы болсун. Aljardan fonduna canım kayırımda kaydıgar karar etip bizden candan vergen Kırgız eline Allah'ım razı olsun. Sizlerge çoğun rahmat. Ошондой эле ушу Чолпон карындашыбызга дагы $4000 ушу жетпей атты. Ушу кайрымдуу бир туугандарыбыздан дагы да болсо ушу жардам сурап кайрылабыз.